Sir, good morning, sir. Oy, morning. Sir, apply ito kung trabaho ba kante pwede rin, sir. Ha? Ay, sa likod. Kaya patay ka kipa likod. Sir, apply kong trabaho, sir. Kay, bakit kay panahon ba krisis kayo? Nga-apply ka trabaho, so... Ano ito yung mga requirements, sir? Ay, muhang kabata, oh. Sama bata pa kay ka na nalakay, nalakay initiative nga mga itagag trabaho. Morning, sir. Oo. Oy, saman? Apply trabaho Apply, sir. apply pa mong trabaho. Po, sabihin naman ninyo. Ay, isang lingkod. Ikaw sino naman mo? High school na lagi ako naman, sir. Ikaw sino naman High school ninyo? pagi sir, pero kugihan man ko sir, nikamot ko sir. Ako, sir, trabaho dyan ko, sir. Sugo, sir. Trabaho dyan ko, sir. Ama gina inyong ginabuhat. So, ano doon? Parehali mo. Takasa lagi. Kailan, sir. Ulit kailan. Requirements mo na sir, so kinahanglan naman na sir. Police clearance. Una, sir. Nakakuha ko, sir. NBI. Una, sir. Kumpleto, sir. City Mayor's permit. Business permit. Na, sir. Nakakuha ko, sir. Citation ticket. Wala ko na, sir. Wala na. Wala pa may Panakop sa mo. Wala pa may Bawal motor, para sir. matagaan mo citation. Pero okay na. So, kung saan man, sir, ka nang dawat na may ani, sir? Madawat na yan sir. Pamoto na sa nato manager. Kung sa madre? Sir, nang-apply po ko. Sir, dawat ko, sir. Hiring, sir. Ano, wala pinag-hiring ba yan? Wala, bibibakante na rin. Excuse me, brother. Sa lahat na kong Sige. Kung saan ka diri day? Pikante po ko, di ba? Asa po ka? Katagong po. Ginakuga mo ka. Kwan. Hindi na, di ko apply mo manager. Sige. Amay, nito ano, eh.